paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, jakon agsida iti karnay ta nakangingina. Ay, uray siyak. Jak maitured ti gumatang iti karnay, gapo iti kinangina na. Ay, huwag nga raw kukumaray. Sapay makasidsida ak iti karnit baboy. Nakangingina mo. Ay kat, asino nga yan ti gumatang iti lakok a karne no saan kayo gumatang? Ay, kada kami mutlaang amaray. Ngam, utang. Ay, huwan maray. Ipautang maun. Ipautang ko kada kayo ang nagtitiwad nga agbayad. Ha? Ni marituyang atin natiwad nga agbayad. Nasino kada kami tinatiwad nga agbayad, marikwanang? Ibagaman? Ni saan na siyak? Amok tagbayad iti utang ko. Ay, nakabaybayad ko lang kadagiti utang ko dito itersina, maray. Dua kayo, tapnawan logay. Di nakman iramraman, marikwanang. Ado dita tinatiwad nga agbayad sa anak akaraman. Di ka man kumarituyang. Kukumaray. Kitaan nyo di magmagna. Ha? Baklamang? Nay. Sino day ta, marikwanang? Ay, saan nyo ay amairupaan? Kano'y suday ta ni Junjan? Jay anak ni Carlos Amaton, dito'y lugar tayaw. Katno saan matabakla ti amaw? Kasta unay ti panagkinni na amagna. Ken naka-make up pa'y. Aglakla ko iti pagpapintas. Saan ka nun Junjan tinagan na ita? Anya nga'y tinagan na itan? Jene kanon. Kwaraw, bantayan nyo analayang dagiti sumrek dito'y barangay tayaw, asaan ataga ditaw. Wananggail. Ibagayaw, amay parit ti sumrek adayaw. Wananggail. Kapitan, good morning. Ha? Kwarog, good morning matken ka. Kwaraw, Ha? asino dayta? Dayon samag. Ay, sa anak adayo ditoy, kapitan. Tiliwan yaw. Arestado ka ko na ni uncle ko. Ay, no. Batan na, Chief. Siyak ni Junjan, alias Jenny. Taga dito'y ka? Taga dita daya, kapitan. Anak-anak ni kumparim a Carlos Amaton. Si kamot gayam. Ay, sanda ka na bigbag. Naka-make up kamot ngamin unay. Girl like itan. Kat umay kayo lakwan, iti lakok abang banglo. Ha? Ay, sana ka gumatang. Ha? Si Kangay, kapitan. Tapno maagasan, dahita ang lit mo. Apay nga aga sakit dayto'y mati sumiksi katak. Kasta ka di, kapitan. Dayto'y ang lit ko tirasun. No apay nga adulat ta, tibang ibut-butos ka niya. Tuyag! Tuyag! Apayaya. Itay kapay dita sangwanan ti sarmeng. Manong nga oras mo dita. Anyaya, ti sarsarmingan. Siyempre, day tirupa ka. Ha? Apay day tarupam? Sigod mo't analas. Badaw. Hmm. At nga tapay namnamak apumintas.
Tapay. Kaya't mo pa'y laeng ayah, ti pumintas. Una, tapno di mo ibagbagaan na alasa. Ipagbagak laeng ti pudno. Ay, mabalin ko nga tapatangusin dahito agong ka. Ay, tila pang panunutin, mate. Ingkay saganan di balon ta, mapan di bangkag. Tanay, aldaway! Ay na, sana siyak tilakwam kadagitala ko mapagpapintas ta napintas akon. Ad-ada pumintas ka, kagawad. Saanen? Hindi mo kadikayat nga ad-agaram ken ka. Amam na sino ti rumbang alakwam kadagita alakom. Asino, kagawad? Dagiti dua ako kumarek. Da kumari banang kan kumari tuyang. Ayun, anya. Taimingam nga umay da dito'y tersenak. Talakwam ida. Sigurado agumatang dagijay. Daytoy, nana. Krim nga iya prusyo di tarupa yo. Tapno pumudaw. Na, an-anwak ngay dayta. Ay, siya! Ay, kayat ko dayta. Ay, mano dayta. Ah, Buy one, take one. Sa gasot ti dua. naglakan. Ay, gatang kong dayta dua. Ay, anya pa itilakom dita. Adamat daytoy pampatangos iti Ay, gatang kong dayta. Mano dayta. Na, sa nga ribo daytoy nana. Ay, naglakan. anya. Nalakadayta para ken ka, marituyan. Saan ang mabalin at tawaran daytoy? Tatalagaan nangina daytoy. Kaya't ko kumamat ti gumatang itikasta. Daytoy laang ang tinabati, nana. Adu ngamin tinagurder kanyak. Ay, siya kung tipang tidam. Kadno siyak tiim mo na nga inoferan na. Tapno awan lugi. Buyon-buyonan tayo. No asino ti pangilakwak. Buyon-buyon ng pailang. Siya kung tipang ilakwam. Tagatangag dayta iti dwaribaw. Na, Ay na, kukwa mo na natuyang. Itad mo dyan 2,000. Derasam. Apay ngay, tadyak mo tin maberukan di paggatang ko iti abunaw. Ay, salbag. Tuyang! Tuyang! Napananan na di abak-bakit anay? Tuyang! Nadag ditaw. Anya man ang dararamidam dito sangwanan ti Sarmay. Ipadpadas ko nga ro dayto ginatang ko apag patangos iti agong. Ha? Gimatang ka iti pampatangos iti agong mau? Kag kunayebak lang nga ipitek laeng kano dayto agong kaw. Nangalaam nga iti pinanggatang mau. Jay nabayagan akwarta nakapandag ijay pungan mau. Anya? Inggatang mo iti pampatangos iti agong mau di kwartak? Anya kwartam? Kwartak mo't dayjay. Kahit no reserba kapag gatang ko iti abono da jay. Awanan na, inggatang kaun. Makaungetakin ka, tuyang. Ay na, baday. San ka kadingagong ungay? Apay, di mo kadikayat. Ati kapipintasan abakit dito'y kabildatan. Kato'y asawam anituyang. Nagadukin nga mo, ma'am. Ako pingkansan nga ipaspas na eh. nasakit tinakam ka. Tasaan asyak tinangilakwan ni Jenny iti pagpatangos iti agong. Nagngina ngamin di pagpatangos iti agong alako na. Kanukit kita, kasla ipit lang matibadaw. Di baterya ka no day, jay maray. Anya? Wen, mabalin ka no nga i-charge akas la cellphone. Ay, di mo narapaapan day jay, mare. Tanagngina, mate. Ay, di mo lang amin ammo, marikwanang. Nabayagan nga arapaap ko at tumangos kumamot to'y agong ko. Agasem ngay ta 2,000 pesos. Wen nga rod,
Ang uray basta tumangos ko matoy agong kaw. Ay, kastoy laangan, Maray. No tumangos jagong ni Marituyang, sa kanto gumatang. Ay, wanaan niya. Narigatan ti mailawan. Ay na, saan na kun nga ayaban ama pa nagtrabaho ije bangkag, badam? Taapay asaan? Nagngina day ti us-usarak apagpapudaw iti rupak. Diyak kayat ti mainitan. Syaklaan, ti pagtrabahuan. Ay katun agan anus ka, no kayat mo pumintasak. Agluto ka nga raw, iti balonay. Ay na, saan mo't amabalin nga agluto Taapay asaan? Malunag day ti agungkaw. Sapay tumangtangosan. Dagita pagpapapintas mo, ti perwisyo, iti biyag ko Ay tuyang. na, badung. Dandanin matungpal ti arapaap mo amadaan iti nakapimpentas nga asawa. Iso nga agan anos ka kaday. Saan ka reklamo, baday? Ay, badong! Ay, badong! Agrain ka! Badong! Ay! Iti napasamak tuyang. Ay na, bumangon ka, takitaan na. Darasem. Apay, ano ya, day tarubam. Ay, kita ngamin, oh. Ha? Ay na, pimudawan day tirupak. Pimorsilanan day tarubam tuyang. Wag, kita day ti agong ka. Ne. Na. Ay na, badang. Timangusan day ti agong ka. Di mo madlaw? Mangusan ngagpaysaw. Saan mo nga ibaga nagalasak? Ay, saanin Asino nga iti kapipintasan kada kami nga agkokomaray? Sino nga taaya? Ay na, saan kan ngagpanunod? Si Kan, ti kapipintasan, tuyang. Ay na, nagmayat gayam no natangos ti agang. Sige tay nakipasikat ka na giti kokomaray. Aw, marikwanang, apay ngay asaan ka nakatagarian nakakita kanya? Maray, kasla kamot artista nga agpaysaw. Ay! Nagpudawan ti rupak, maray. Ang aguray ka, apay ngay aday talarupam tinapo daw, Maray. Tatangad mo, nagngisit mait. Ayun anya. Ay, ayan jay bakla naglako kanya. Diyak mo makitkitan. Ay, kaano nga taya nga umay ditaw? Wen maribanang, epektiv jay inosar ni Marituyang. Pimudaw jay rupa na, kantimangos ti agong na. Ay na, makitamla ni Marituyang, saan mo na mabigbig. kasta ka day. Iso amayat no gumatang ka itilako ni Junjan alias Ginay. Ay, umay ko mga ron aglako manan. Gumatang aktumot, Maray, gulpiyag to. Ay, anya nga tigatangak no gulpiam. Ay, kat inno na antan, Maray. No sikat ti makauna amang gulpay. Swertime. Agam no siyak, malas, ma'am. Na, kaano ay nga umay dito jabak lang aglaklako iti pagpapintas. Apay adamdamaga, makaslay interesado ka kadagiti lako na. Wen, kayat ko ti gumatang kadagiti lako na. Nagingina. Mom, inteng. Pimintas ni Marituyang, idinagusar kadagiti lako na. Di mo tultulay din da di ako marim. Basta, no umay day di abakla, ayaban nak ha, inteng. yes. Tagumatangak kadagiti lako na. Tataba daw. Apay ngagmay sa ka lang dito ibang kagyaw. Ay na, kwarog. Mabuteng ni nanam at huyang nga mainitan. Apay ngay. Di na kanukayat ang umisik. Ha? Hoy,
Pudno gayam jay damag ka, wapin mo daw ni Nana Tuyang. Wain, pimintas pa yan Tatimangos di agong na. Hoy, di ba'y isaw, ti katatayagan iti agaw, dito'y kabildatan. Tumakder ka mo ditan Tuyang. Apay aya masikuran ka kanya. Pinanawan ka dito'y balay ang nakaipit day tagong mau. Ita nakasangpeta kon. Nakaipit lat ta day tagong mau. Iso nga rodti ko na jay bakla kanya. Masapul ang nakaipit day to'y agungkaw. Tapno tumangos. Natangos lang aroday. Anya pa'y ayat ti kayat mau. Kurang pa titon dires na. Anya ti kayat mo akatangos aya. Awanan, Mare. San-san nga agsubli di baklang aglaklako iti pagpapintas. Ay, sapay isagsagana kung ti paggatang ko. Nimot Mare tuyang day ta umasidag. Wen nga agpaiso. Ang apay nga aputan na matan ti agong na. Addan samot maangot na anabangsik. Na Awan mo ti masayop ko anabang say. Ay, kukumaray! Apay Maray! Apay ngagsangsangit ka, kan nakaput ka. Nakita yung ka din ni Ginny abakla? Ay, isungarot ti pagpadaanan, may marituyag. Kaya't mimot ngamin ti gumatang itilako na. Kaya't mimot ti pumudaw akasken ka. Kan, kaya't mimot at tumangos ti agong may. Apay, gumatang ka manan itilako na. Ay, ang mga nadala ko na apagpalugpap iti agaw. Ha? Anya! Na, timangos lang arudan. Logpapamanay. Kitain nga mat ngamin at tinapasamak dito agong ko. Ha! Anya klase ta agong mo, maray. Kasalamat si Piti-pilit. Kinatangos nan. Saan mat ngamin asumardeng nga umat atid daw. Ay, kat isardeng mo nga minan ang aramatan ti ginatang mo. Uray, umat atid duglat ta. Problema at talaga. Ay, tulungan dak, Kapitan. Angkay, tulungan tanan ni Nana Tuyang, tanay, umat atidog siya agong na. So adyak kaya ti agusar iti pampatangos iti agaw. Narigatan. Ano sa langit ti agong kualog pap. Jak pa'y ngamin una yun makaangos, Kapitan. Day takit ti kudak. Iso siya, naragsa ka kon dito'y agong kaw. Urek padpada kami iti agong kinanggel kaw. Yan nga teramida, Kapitan. Ing ka mangala iti ragadi at ragadyang tagong mo. Uno saan? Yung kamangalay ti punay, tapot demawn. Di panabas. When now, pait! Pait! Kanya kayo matay. Madimot aday tayo bagbagayan. Ha? Kapitan, jaat manan nga umay agla ko iti bangbang lo. Amangan no kayat mo ti gumatang. Ay! Umay ka dito. Tasikatin ang iti problema ni Nanam Atuyang. Ha? Ano ti problema ni Nana Tuyang? Kita umatang agong na. Nasubraam namin nga inipit-ipit dahi agong mo, Nana Tuyang. Isu ati mon diris iti kasta unay. At dalakom dita pagpalugpap. Kayat mo matita, ti lumugpak ti agong na. May mayat laangan alugpap. Ngamtay natangos ti agong ko asa anak mo't amakangas. Sige. Lakwan kan iti pagpalugpap. Na. Nalakalaang daytoy, Nana. 5 pesos only. Manmanong amin ti gumatang. Sigay, gatanga ka nuray sa nga pulo ti maysa. Basta lumugpat dahito agong kaw. Oh, Kapitan. Nasolbaran ti problema ni Nana Tuyang. Awanan basol ko. Malala. Gatangan mo day tamartilyaw. Kat inton maminsan. Makuntintukan nuan niya tilangam. Ay na, Nana Toyang. May
Mayat matlaang tay natural alanga. Noan niya tinaitad kan kalangam, rumbang ama kontento ka. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod itidintog kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan.